olwaleero ali kujja mu individual homes edda abantu mukyala atolofisa owena mutumba n'ali kusookerwako oluveeyo mwami Elliot Mukasa Luuka then mwami Kaziwe Michael mulimi ow'Idinda district nago amaka 3 agasiimibwa mu Busoga okubanga kyaliro ola migeri ogire wakoba kuwaneza abantu bategeera olwaleero bayinza okati abantu batatu ba ku mulale ke tuli eno ngeze bategeera kyali ko bakituufu president olwaleero ensira ali kubat akulita ku homesteads oba amakago agali kugira agagoberere ku byabaira ayogeranga ku bya 4 ekamodo nti olina akataka katono ayo kakoze isatya okubona nti ofuna mwino so yakoba nti omuntu bwabanga alina ekade ina edeitaka nade salasala mu bulungi n'atamu ebirime ebifuna ebisolo ebifuna n'emirime egifuna omuntu oyo asobola okuba nga agabana kinene ekimusobozesa okwemerezaawo ye ni famire ye baba nga bajja mu maiso era nugana amaka ge balonda ni example oba model de tulina okurifaringa ku mu region nti bwe buli kwenda okola 4 acre model oli kwenda okozesa ettaka lya ekaina osobola akola bintu ki wajaye wa Torofisa wajaye wa mwami Kazibwe wajaye wa mwami Mukasa wabona bichi bye bakoze abasinga obungi bali ku nente dazero grazing balina ku eva baba ku nebibala baba ku n'amatooke baba n'emwanyi nti bwokombayininga ebintu ebyo aye ng'oli kubirabirira bulungi otaireko okufukirira otaireko ebijimusa otaireko okozesa abakugu ojja okubona nga ekintu kikubisizaamu bulungi wabanga ozira kyodulira nti banange nze najja mu byakulima ayikiri kufunamu so n'obukulu bw'amakaago galonze okukyalira ng'ajja gakozesa ng'ekyokuboneraku abantu kye basobola okukozesa mu kitundu kino kikulu inene waife kuba abantu abasinga obungi babaire ku bikaado